Mutongoi wa kyama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka niwaelesya kana muthenyani wa uni na kana auke nukueta mwolooto wa kiiuteti ula ukwosa bamwe na mbai ya Mukamba kavindani twelekele usakwani munene ula utwaiwa mwaini wa nyaanya mwakani. Kalonzo anena ndeto kavindani kala kisioni cha wango ukamba wa Mwala kauntini ya Masaku cha thini cha mathiko cha kumumasa mutotia Joseph Katithi. Daniel Mongela nukutuelesya. Kwa ivinda ya samba ya Mukamba twelekele uneni wa Mutongoi wa kyama cha Wiper. Nenge umundi na uni na witi yakutu na naumabunu maimwete etabika. Kwi umundi Mutongoi wa kyama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na nene ukamba wa Mwala niwaelesya kana nukutangaasa utwi wa nthini wa mithenya ile yukite vala wenda mbai ya Mukamba imukwate mbau. Te ikutu Mukamba uni na auke na ngumya wasya. Nondo kusubia mbai tikindu laisi nitwabuthwa miaka mingi. Ukethwa Kalonzo Musyoka Ndyaasyawa Mukamba na kwethwa Natw'Ikie president. Niwo kana tiwo. Yitwe tuzongete na mbe au mame sindu mumbikite ku. Na isi nundu twende na kusimbwa. Twasimbwa na mwewe na umya wasya mbai tumweka mndume kya. Inki Kalonzo ni wathingirila kana aende na utetea mbai ino ya Mukamba na kwigithe kana ni yakwata maendeleo na kweka uvuthwa. Ye ndiye thina na mundu ona umwe tusiane iwe ukambo hakuna na mwe matumea wapyu kumanga Kalonzo na kendeze kuumana wea kwa neo maboea on the pew onateka monga boea alangi on the meotonea na bala tubangiye yu beondo tuikana yote kwika tukwata vinya wa kyama cha Wiper withiwe mbunge nisi kukapau vaimu ya obi tukithia awambua matatekeleta na kavindu na makali mwolu na mheshimiwa Nzengu because watakuwa majority oyu Wiper na jumbe wakubi 30 kwenda ni kwa hiyo watu enda mainyiva methwe 70 whether ni 70 yu manyaika na Kalonzo ni wazo zumbe wa Kenya. Amen. Mwegondo nasi uneni wake nduku watomba uni Atongoi yangi chamani kicha Wiper evo seneta Kiyo na seneta wa kaunti ino ya Masaku Agnes Kavindu. Either we are totally and fully behind party leader wito Kalonzo Musyoka. Na bala Kalonzo Musyoka kutonya tubi nibatuvi imaya nini mbeso tulichaji imani tibi ibau na tuyeka na wasiwasi. He has been there in this game for a long time. Na niwisi kilo kweka na bina wake ni Mukamba embwe balaba ilite na akwate kila wailo kwata ni mwewe mbaito mwikareta obwa bwanwa nandu meko yame asya isha byesa ongoye na sabi na be andu atatu ngwenda mukanye munobyo ala andu mena keburia na gati omumese yenda omaweta bati omumese nenda mu makanye na kila mundu baloi dakakwata kibila na ndakalungwa imundu ni mwewe yiryo yumba ya Mukamba Masaku Makueni Kitui na Mukamba bwonde balawi twetelete na wikwatye munene muno Mutongoi witu Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka atuonye mwelekeo wanatuthi na baloka weta watuthi ilionde mbai ya Mukamba ilionde tukathiba that we are not going to subject ourselves to humiliation by anyone or any community. By not in by nini by nene na pala Mutongoi witu kwanya tuthi nibotuthi. Daniel Mongela, Mutongoi TV, kumavacha wango Mwala kauntini ya Masaku.